الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari naisab kita niyo waktu na to ini na kumakita niyo mampit si persupuan na to na ini amo na sa lago-lago ni mat Allah subhanahu wa ta'ala kung kala pag-akama na kumakita na si persupuan na to kumakaw. Waktu ini lang ta na supo si Guru Muli ako rupalasaan amoyin magpatumtum kato sa waktu ini itukpal ko siya kato niyo wayroon na rain siya tabi Nasir Rahman waliyata padal siya na tubo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna Allah alimun khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suarain. Lagi-lagi masih rakit tani wa pangadjian. Bunga sin pag-iman, habunga sin pag-iman, papasingurun kita niyo, paupihon, ang mga sila bariman usog, iwan bariman babae. Dahil nga panagnaan, sambil pahinapusan niyan sila.
Di sila mutas. Iban di nila pabutasun. In kabuhi nila dagpagpakamatay, pakabayaan, simahasut simahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak apo tiranan, in ganap pangadjian, iatod na mo maun padarat singkamu, ayat ang putagtu, inayat ini hasuratul hudurat. Mga kakasin sinallahu ta'ala, di ayat ini, paltawaran sinallahu ta'ala sa plag. Tiyawag niya, sa barang si manusia, harulalan, ya ayyuhan nas. Ingulalan ayyuhan nas, anak apo Adam. Patumtum kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala paltawakan ini. Inna khalaqnakum min jakarin wa unsa. Bunal tuod. Nagpapanjari kato tanyo tunggal dain Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan in dunya ini, bukun kato. Damik kaya nimbaran na to, bukun kato. Damik kaya ning kayaun na to, ininom na to, in katan, kaguhunahan na to, bukun kato. Nakansiyo. Lillahi Rabbil Alamin, imagbabaya-bayahayan. Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, nagginisan na mano siya masa nakauna. Aula-aula na nagginisan na mano siya masa natuin. Bihayat ini, paltawakan tunggal. Sinallahu subhanahu wa ta'ala patumtum. Nagpapanjari kanila, iwan sin piyaghulaan nila, iwan sin kauhunahan nila, tunggal day mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruwa hipatumtum kanila. Kita niyo nakatantaan, inna khalaqnakum min jakarin wa unsa. Piyapanjari kita niyo. Dahil ka na po taniw Adam. Iwan dahil ka na po taniw Haw. Dahil dito kita niyo nagpuunan. Adam alayhisalam, iwan sin asawan niya Hawa. Tiyawag sinallahu ta'ala di ayat ini, ya ayyuhan nas. Maksud, apo Adam, iwan sin anak apo niya. Iwan sin suring sing niya. Hipatumtumim pamilyad to. Hipatumtumim panagnanyad to. Sabab dahin dito kita niyo nagtagna. Sisin nagbaita, di hayat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin maksud dia apal tawaran ini. Fala yabkhar ba'dukum ala ba'd. Di manjari, mangliulakad, hinangkat tao, pangkat tao rin katutan nyo, hangan magbansag simbaran. Hangan maggulalan simbaran. Magbantog simbaran. Ipaigad to. Di hapal tawakan ini.
Fala yabkhar ba'dukum ba'da. Fala yabkhar ba'dukum ala ba'd. Ay kamu mag-angkat simbaran niyo. Ay kamu maggulal simbaran niyo. Subay gulalan sinallahu ta'ala kanit. Mga anak ka po, ingkatan naggulal simbaran. Biya kan Fir'aun, biya kan Namrud, biya kan Karun, iwan simyakad kanila. Hinang sinallahu ta'ala ibrah. Ibratan liulil albab. Ibratan liulil absar. Pamimintangan. Ang mga tao pa kayon nila nakal nila. Pamimintangan ang mga manusia. Di nila wugtuon ng pasugpatan. Hantara nila iwan sintuhan. Naimbukon wala mga pamintangan nila. Magkukusog ang pagtakabo si manusia ama sa natuin. Dahil nga sabab yan, makiamat hasabab. Di na makadim manusia kawayaan sintuhan. Di na sumambagin manusia paltawakan sinallahu ta'ala. Insambagun nila nasabahum. Gulalan kawayaan nila. Tiyo na kumanin mag-iyan kami sa ako. Tiyo na kumanin magbaita kami sa yan. Sa imataod biyahon, ako, pikilan ko, ingat ko, kusog ko. Mga anak ka po, hipatumtum sinallahu ta'ala. Abukum Adam. Wa ummukum Hawa. Dahil ito yung katan manusia. Di man jari magtakabur. May tayong karya sa lisindua. Wa Adam min turab. Tinga lupa. Uiroon lupa mag-abuha lupa. Uiroon lupa mag-abuha batu. Uiroon lupa mag-abuha langit. Uiroon. Na impunan na to Adam kay Hawa ding halupa. La yafkhar. Zubayri manjari magangkat simbaran, maggulal simbaran, magtaas simbaran. Patumtum yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pembiayta sin Allah subhanahu wa ta'ala rihayat ini. Waja'alnakum su'uba. Dia panjarihan kamu, hinangan kamu sinallahu ta'ala hulaan. In tiap-tiap hula aung gulalan. In hula yadto, ingan inula nila hula lanang. Inula yan Tuhan si pakisabed tu ula milikan. Waja'alnakum su'uban wa kabain. Ya panjarihan kamu sinallahu ta'ala. Hula iwan gulalan sa taud-taud. Uno yung maksud hayan. Li'arifu ba'dukum ala ba'd. Ang pamakapag-iingati impakaniya rin kaniyo, bukol mag-abu pakaniya, supaya kamu makapag-iingati, ing kamu tuwi maglanggung, daing kan Adam, iwan daing kan Apo Hawa. Doon na yung piaglanggungan niyo. Maglanggung kamu hapag-agama, maglanggung kamu hapanagnaan. Biya dagbus, matao din na lupa sindi, sinasabutan. Biya lagbus, tay kuran si manusia, kumawa siya langgung niya, kabayaan niya. Sin maksud pia panjari, aun hulaan, aun gulalan, aun hula dakula, aun hula siwi-siwi, lita'arapu
ampa kamu mag-ingat-ingati, inyaun milikan, inyaun lanang, inyaun Arab, inini itum, inini pula, inini biyaning, inini katantaan. Bukon, supaya kamu mag-abbo, sila tu'y marayaw, kami nim mangi, kami nim mataas, kami nim biheni. Li'arifu ba'dukum ba'da, annakum makhlukun. Li'arifu ba'dukum ba'da, annakum ikhwah. Paya kamu mag-ingat-ingati, maglanggung kamu, bukon kamu maghiluhala, bukon kamu magbuno, bukon kamu himinangsin kamalian, himinangsin mangi, antara niyo magkahi, iwan antara niyo magtuhan. Muyan mga anak ka po. Bukon maksud na hindi kami marayaw. In jahiliya Arab, pagdatong simpang Hindu, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, tiara kanya sintuhan, napapas kata ng pagabbo. Napapas kata ng gulalan. Hambuk da kumaning gulalan. Uning gulalan kanila, abdun min ibadillah. Ipon kamu sintuhan, piapan jadi kamu sintuhan. Habuk deng gulalan kanila. Abukum Adam wa ummakum Hawa. Ipatumtum min duayadtu Adam iwan sin Hawa. Di ayat ini mga anak kapo. Ay nga sabab yan, bangyad tu katumtuman si manusia induayad tu, di niya ipagabbo. Sabab langgong niya tu eh. Bihaon, misan pen naglanggong, biya dagbus. Maglanggong hangkay nama, biya dagbus. Manay kuri. Mangda da ama, mangda da haina, mangda da in ama, mangda da in ina. Simbukun niya unpang da in hinangon. Tumagawa, ini papahinang kanila. Ar-rahmatul amma war-rahmatul khassa. Maglasa katiluakan, maglasa tiap-tiap siulakan. Tayan mga anak kapo. Nah, unim biyata sinallahu ta'ala li ta'arafu. Ampa kamu mag-ingat-ingati, ampa kamu magkasilyasahi, mag-ingat-ingati rin nga Tuhan, magkasilasa, magkasiwa maglasa, day nga Tuhan. Bukon mag-iingati, deng kaniyo. Bukon maglasa, deng kaniyo. O iron deng kato taniyo. Indon niya bukon kato. Baran na to bukon kita niyo nagpapanjari. Impangatod taniyo, impangdungog taniyo, impagkaun taniyo, katantan ini. Min indillah. Daing Allah subhanahu wa ta'ala. Naunoy kita niyo. Magad sadya sing kabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nawang natuyad-tuyagad. Yung mga nasabot yadto, kamu na ni marayaw. Maita, yagad ning kabayaan sin nagpapanjari kanu. Na iagad niyo maning kabayaan sin nagpapanjari kanyo illa putihat lahu abwabus sama. Ukabun kanyo lawang langit. Uno yan. Bil rahmat, rahmat. Bil barakat, barakat. Bil rida iman kug kuyag. Nabang bukon bihad to. Al-kabair thumma al-kabair. Harap sintaw parusa, harap sintaw parusa rakula, harap sintaw parusa sa lagu-lagu. Tayan mga anak po. Li ta'arafu
ampa kamu mag-ingat-ingati, impa kayon niyo mag-ingat-ingati, kabayaan sin Tuhan, ampa kamu maglasalyasahi, impa kayon niyo maglasalyasahi, kabayaan sin Tuhan, bukun kabayaan na to, bukun akal na to, bukun ingat na to, bukun syahwat na to, bukun kabayaan sin kita niyo pakanya. Nah, amo adto mga anak po, napagubos. Marayaw kamu yan kataan. Piarahan kamu sin Tuhan sulat. Piarahan kamu sin Tuhan Nabi. Kalasahan kamu sin Allah Ta'ala. Ampan niyo mapaagad in kabuhi niyo iwan sing kamatay niyo pa siratal mustaqim. Inna akramakum. Aun napiun sin Tuhan din kami. Pagka kamu yan marayaw, aun piun sa rayaw-rayaw. Nahisiwin piun sin Tuhan sa rayaw-rayaw. Bukun kita ni magpi. Inna akramakum in sa rayaw-rayaw. Kaniyo, bukun takabur, marayaw kaniyo. Tuhan im magpi kanyo. Unim piun sin Allah subhanahu wa ta'ala run kanyo. Inna akramakum indallahi atkakum. In piun sin Allah ta'ala run kanyo. Amuna im mga tao nagmamabuka. Himinang sindaakan kiyukuyakan. Lumayo deng aliangan karna buka hamul ka iwan. Kahinaan di hadunya iwan siksa hadlaw ka na. Sila din napi marayaw. Mga anak po. Masa na to ini. Yari na impit na biyayta sin Nabi. Makaban imbay sin Arab. Makaban imbay sin bukun Arab. Simpit na. Nanakaban na. Gangyaon na halawm simbay, sumud na palawm sinatay. Nasud na natay sintaw simpit na. Unuray makatampan hapit na, unuray makapagwa sin nakasud. Amuray mga sila nagtakwa. Amuray mga sila miyagada parman sin Tuhan, iban hadis sin Nabi. Imma puas denghan. Nasudin hula nila. Nasudin laumbay nila. Nasudin kukulangan nila. Nasud penlaw atay nila. Al-makhraj. Kitab Allah fi aidina. In makapakuha, iwan sim makapatampan. Simpit na, imana simpit na simangi. Amo na ingkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in pagtaat patuhan ibang pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga anak po. Para kala dakula inji matuha masanato. Bukon kita niyo kangi unsin Tuhan di hadunya. Tak piun ka to taniw, hisyuring ka to taniw usog marayaw. Bukon usog marayaw magkahi, usog marayaw timinduga kabayaan sin Tuhan. Bukon hantara natulong isiyaw nin usog marayaw nga kauman nila ra. Bukon. Wiron kauman niyo. Wiron na hinang niyo. Indunya bukon kaniyo. Ilangit bukun kaniyo. Impagkaon bukun kaniyo. Indoom bukun kaniyo. Nakansiyo. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allahu Ta'ala magbabaya-baya, magpapanjari sing katantanin. Naari nga sa babyan. Di hayat ini. Muna-muna, ipatumtum ka ato taniw sin Tuhan, ing kita niyo ipon ni.
Hikaruay patumtum ka to taniw sin Allah Ta'ala impanagnaan na to hiapo taniw Adam. Maglanggong kita niyo. Hikatu hipatumtum ka to taniw. Tuway kita niyo mag-ingat-ingat hiya kabayaan sin Tuhan. Bukon mag-ingat-ingat iningat niya hirusdos niyang kaiwanan. Bukon mag-ingat-ingat kangiun niyang kaiwanan. Sa pag-ingat-ingati, mag-angkat-angkati, magganap-gianapi, magtawang-tiyabangi, mag-ulong-iulong. Amo yan mga anak po. Na, amo din nga ang mga ayat. Mas sakitan niyo, hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan kabtangan si mga sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya nila daing ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yan mga tuan, in hadis, iwan sin ayat, biyawbugan si mga sila. In nakabaugbog na hindi, habita na tuka, inamurin mga bariman. Iyamalan nila sindumiwan sinadlaw. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaghfirullah. Nangayo siya kaampunan patuhan. Nangayo siya kamaapan patuhan. Siniya ampun na dosa niya nakauna, nakauli. Uno yan mga tuan, asbabut tawfiq lillahi lil'abd. Hinuan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangadyan sabab sin hikawatuk taniyo pakabayaan sin Tuhan. Sabab sin anugharaan kita niyo sin Allah Ta'ala karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhirat. Sabab anugharaan kita niyo sin Allah Ta'ala pag-ulong iwan paglasaha kabuhi dahon pakamatay. Nah, yastaghfirillah. Nangangayo siya kaampunan patuhan, siniampun na dosa niya nakauna iwan nakahuli, panghindu. Bangaon piagbaklihan, bangaon piagbayuwasan, hantara sin family, hantara sin halaumbay, hantara sin maglanggung, hangka ina, hangka ama, Adam iwan sin Hawa. Uno yan tuan, unim pangayo sin Nabi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira. Kinuirun dosa niya. Hiduan kita niyo. Ingka ginato mangayo. O Tuhan namo. Ingka miipon mo. Naanyaya na mo, imbaran na mo, sinpanganyaya sa taud-taud. Narahin taud si Masya tamasa na to ini. Hari magtugin tauli sa gwalo. Bata-bata di matugli sa gwalo, magbina sa iwan ama iwan ina. Ang pamatug, uy may tayo tumaguno. Magkita patta. Imaas-maas nagkikita. Most behave pa kanya, way hibok kabay. Karawa, yaw nagkikita, sinamoy nun. Marayaw sa jamangin kita niya marayaw na bang kuno mangi. Tayan mga tuan. Na. Allahumma inni walamtu nafsi zulman kasira. Wala yaghfiru junuba illa anta. Tuan namu. Naanyaya namu baran namu. Sinanyaya sa taud-taud. Wayroon mga ngampo ni kaurautuan na mo. Paghfirli maghfiratan. Mangayo ako utuan ko. Kaampunan din kayo. Bang, aun na hinang ko kasaan.
Antara ko iwan yung antara mo. Antara ko iwan sin pagkahi ko. Suhurun ko kay mo utuhan ko yung kamaapan ng kaampunan. Min indi ka rin kay mo. Yung piyaghulaan na mo, bukon ka mo kay mo. Baran na mo, bukon da ka mo. Ikaw yung nagpapanjari. Yung kagunahan na mo, habaran na mo, daing da kay mo. Warhamni, kaulungi kami uton na mo. Kaulungi kami uton na mo. Hakabuhi na buhiwa na kamati. Innaka antal ghafurur rahim. Sa bunal-bunal tudutuan na mo. Ikaw ra tunggal da isa-isa mo, imbay nga ampunon, iwan bayang ulong. Isiyang panagnaan na ngayon, apo tanyo Adam. Unin pa ngayon niya, Rabbana zalamna ampusana. May kanindusan niya, bukong dakula, siwi-siwi. Nalupasadya siya. Saroon doon na ngayon siya kaampunan. Nagtataka din Tuhan sin nagdusa si Maynaat, pamahapon. Nagtataka din Tuhan sin nagdusa sin doon, palapit adlaw. Ay nato pa adlaw mo ni adlaw. Ay nato pa adlaw nin doon. Tiyatakaran kita niyo sin Allah Ta'ala. Hisyun na ngayon kaampunan. Hisyun na ngayon kamapan. Ay kita niyo magtakadlaw. Bata pa ba ako? Magpasumo-sumo na ako. Ayaw. Sa babing kamatay, aula-aula masa na to ini, aun kamatay, paja. Biglaan, aun sakit, bigla. Innakaw na aun sa tiyo-tiyo sa masa na to ini. In sa taud-taud. Na, in pangayo yan to, asbabut tawfiq lillah. Tawfiqillahi lil'abd. Anugharaan sabab, anugharaan sin Allah Ta'ala. Karayawanin ipon niya, hapangayo niya. Mga anak ka po. In sa rayaw-rayaw. Maano siya? Kaya nga subuhan sim guro. Kaya nga subuhan sim muriding guro niya. Guru niya pa, imam niya pa. Kaya nga subuhan niya. Yung pangasubo niya, amin hayat na sabot. Kaya panjari kamu, magkasilasa. Kaya panjari kamu, mag-ingat-ingat. Makadakabayaan sintuhan. Nalaong niya guru na mo, imam na mo, unang pangilahan ng mga nasabot yan to. Sinin ikaw nakalamuda maraya, wala kau nakalamuda mangi. Kinin ikaw na sambag mo, impaltawakan sintuhan. Nalong simguro niya, hamuk da. Afadik, amuray mga tao, nanghimun na kun, nagsabunal, pakabayaan sintuhan, panaraak sintuhan. Tanyo mga tuan. Kaya ingatan sinta yung kisya, sini Abu Bakar, iban singkatan umat, isa-isa diara, mabugat in karayawan niya. Mabugat in iman niya, sinsali-sali da. Maita pasalan as-sadik. Way siya namuting patuhan, way siya namuting papagkahin niya. Naimasa na to ini. Naunin alamat sadik siya. Makalamud siya haulihan ni Abu Bakar. Ika-isa. At tawadu. Intao yan, bukon siya abuhan. Ini pag-abusin tao lingkat niya, hansam sa ako nilong niya. Intao nagtakabur hansam, nalulo kata. Dahil tao, piyakay na yung kahansam ni Hadlaw susungon. As-sabru jamil. Si Mabal siya, iagad na yung kabayaan sintuhan.
Piya ngayon niya pakawayaan sintuan bukon niya, piya ngayon pakawayaan niya, siya piya ngayon niya. At tawado, ang katun siya sintuhan, nakabuhi, iba nakamatay. Yan ito mga tuan. La yafkhar ba'dukum ala ba'd. Na, ini karwa pangilahan lang naroon kaniya yan, jikrul maut. Tiutum-tum na yung kamatay. Hindi ako nagtutum-tum sing kabuhi. Ay nakaw magtum-tum sing kabuhi, buhi na kaw. Sa hipapataod sinjunjungan, in pagtum-tum sing kamatay. Maita, laong simbaha sa milikan initay. Ada kalarumi ni, ada kalakonsum. Dahil nga sabab yan, hipapatao din pagsadya, wal tanzur nafsum ma kaddamat ligad. Lili nga atura, bang uno na insyadya mo sing konsum. Mataw dirin, muri ko mamaid. Hiwin mo anak mo, jantung mo. Hiwin mo asawa mo, jantung mo. Hiwin mo alta mo, hiwin mo katantan, way pagbaid. Tayan tuan, jikrul maut. Tumtumayin kamatay. Hikatuhoy na lamat pangilahan sinsa di kulwa. Manghimun na kun siya pa Allah Ta'ala, kasratu jikrillah. Matao din panumtum niya patuhan. Insang bahayang di nakaganapan. Sa kawa, bihita sin Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha jikran kasira. Patauran din yung pagjikir niyo patuhan. Tani mga tuhan. Na, patpatao din pagjikir patuhan. Sung matug, hisyusin tao natug, halawm ail siya, duwaahan siya si malaika. Man bata, hisyusin natug sindum, pahuwa tahirunin siya sutsi, ay natin niya halaw mudo siya, nagsasambahayang siya, nagtatasbih siya, nagjijikir siya, duahan siya malaikat, yung makakanem malaikat. Pila sa dyan taon si malaikat. Mga anak ka, ay natulog pa so, nyari kita ni walawang pitna. Kaya hunita ni matug, bihaw na sususa. Natugin ama, aliman niya, silpon. iPhone, natugin anak amura, natugin apo amura. Kita yan, imbar iman matug siya, halawm kasut siya. Maita, mawa siya, hikari kumin si malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. O Tuhan na mo, ampuna siya, maapa siya, sabab natug siya halawm kasutsihan. Kita niyo mga anak po, tuna, jikrullah. Uno pa yung jikrullah, patauran niyo, ingkabtangan niyo, wakulu la hawla wala quwata illa billah. Kano yan mga anak po, na mataw din ni, sa gawa upat sadya, hipapataod wa kasratid dua. Hipapataod in dua. Sababin dua, makatampan simbala, makapatangkis simbala. Ayan mga tuan. In dua, hikasanyang simpangatayan, hikasanyang sim akal, hikasanyang sinatay, hikasanyang sin kabuhi. Nah, dengan sabab yadto mga anak po murah-murahan. Bang manyad tumadawhat na to imbihad turagbus, tub-tub na rin to, miyawot na in wakto, murah-murahan, uuhon na to, inatay na to, inyawalihan na to, injasyad na to, pataalukon na to, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin. وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من المقبولين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا طيبا مقبولا يا رب العالمين.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.